kumithirite Renan tukuinjega ire Alhamis tariki jere mweri jwa 10 2025 betawa kabwe mutharimi kango shokeria nkabo ni boga muno nondu bugitana mbere kurumirira awe ugitwedia nyombe nteto ire na igweta ka betune ka mero kumakireni kirwana kimoni moni. Thank you very much. No tuvingatiri nyago kirokira mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Kabitu kamuro ni tujikene na manto jama inge. Jamu jatonga bwa Meru ni bureo oremi. Maramono oremi bwa kawa majani miraa na oremi bunge. Nawa tuotagere yegi oremi bwa kawa ni kaunti ya Tharaka Nithi. Narekire igikaro kia aremi baba kawa betete na mbere guswantaira ya gutigira niba kugunyika gukirokira oremi bwo betete bari na mbesha bubukone ira ikabongedia gwithithia na mbere shughuli cia ntuko ke motorire indi wamba bravo direte bugitagarikia bwa kawa nebo batigite bagitara sara inene na roba kiaraniria na county commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga nebo batiganirite ate okaria bukamatua gotigira ate wamba bwo nebo kuthira nwe murimi na kugunyika gukirokira urimi bwawe ndagara waiguna na ribotie. County Commissioner wa Tharaka Nithi Bwana David Gitonga naugite tayari baikirite mitaratara ya kurugiria kwamba bakawa bora bwithirio tabugita baraike Tharaka Nithi. Hivi mwezi jana tumeshuhudia kisa moja hivi mbili ya wizi wa kahawa, na tungetaka tukae na wao tujadiliane, tujue venye tunaweza hakikisha kwamba kahawa mahali ipo kwa factory, hata kama ni kwa shamba juu pia wanasema kuna wizi kwa shamba, tuhakikisha kwamba hiyo uhalifu tumekomesha. Mama mari mendekiria marabe kirita kire urimi bwa kahawa nikenda kubwagithiria nkoroki. Tumekubaliana kuuza kahawa ama kununua kahawa kwa mashamba, hiyo ni hatia. Tumekubaliana pia ni muhimu wahakikisha kwamba kama kahawa wamepata kutoka kwa wakulima, imesiagwa na imekauka, wapange mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba kahawa imesafirishwa kwa soko. Na pia tumekubaliana tutawasaidia kama idara ya usalama kuhakikisha kwamba wanalinda kahawa yao vizuri. Lingine tumekubaliana ni vizuri kuweka vifaa vya kisasa kama vile CCTV, na pia kuhakikisha kwamba factories zimewekwa hua, na kama ni kuajili, si kuajili tu wazee, wajaribu pia waajiri vijana. Na tukakubaliana pia ile kiwango ambayo imewekwa ya kuhakikisha kwamba wanaendelesha kazi ya mafaktoria zao iko chini, lakini tumekubaliana ya kwamba kama hatuna mazao ya kutosha, hata tukiongeza hiyo kiwango haitatosha. Kwa hivyo njia maana ni kuhakikisha kwamba tumeongeza mapato ama mazao yetu ndio tuweze kupata pesa ya kutosha ya kuhakikisha kwamba yale maneno ambayo tukitaka kufanya kwa faktoria imefanyika. Tunaomba tu tukinyenyekea ni mambo area hii, unajua mafuno ya pande ama quality ya kahawa pande uwezo kalinganisha na Central Province. Hii 20% serikali imeingisha ni kidogo sana, sawa inategemea na the product income ya kahawa. Kahawa yetu ni kidogo, ina pesa kidogo. So ukishukua 20% tuseme mtu amefuna 1 million. 20% of 1 million hiyo ni pesa mingi. Mwingie kilo 5, 20% of kilo 5. Hiyo ni so tungeomba serikali hapo njoo iangalie tuende kulingana na kiasi ambayo society inafuna, njoo mambo mengine kwa society inakuwa ngumu. Kama hiyo sasa mkubwa ametuelezea fencing everything inataka pesa. Kwa hivyo tuna millions and millions. Serikali hiyo imetusaidia sababu wengine hii ni mandeni ya watu walikufa kitambo. Hata tukienda kwa vitabu vingine uweze ukaipata. Kumaga kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rito Mbita Ndagara. Waiguna. Nakio gikundi kia Korontigo kumakangeta gikumenyekana ya Muichweri Caregivers
ni bashumiritie kutariria mathina baithirite bagikorokira ninge kiara kiao bakiolotera MCA wa Guntoko Stephen Bijewe ni kirabogite ni kumama ngogine ira abati kwithira akimirita ninge bakiolotera ngabana mutumuntu edinkia ni kirabakuga ni kwadola ekro ntigwa mukiri nkoja na ribotie. Tutaona nyo turikana tuiterora na uo yana batena nya matongeria ne kundi kia mwichori kiangiva kira kinterese kangeta babaingi bo bare antu akoro na bangi ntiwa ende ni barombeta ngavana wa Meru Mutumantu ethingia kumba kwithana ko batethia bare kundi ke bakiwate ne bakuona kinyana aruriri mubango yoko ya Namburi hamwe na ngas bakiromba bo bombe kwithia betetheru kinyana Namburi sio kama iraneria baita skuru na indi njire mwera bakethera batethukite kundi batu engabana wetu mwanetu ociara Murungu natucokerie na turikane ikundi kia mwisori kangeta kiangibas na turikane atulwelie eya tuthikire onde mathina atukulukira yo gombe ko tutethi batu ana babetu bagura thinembe batu ena bo niana o around batatu bana na no boni ba batinya ba twathomethire na tubathomithie turi kundi endu batikona nya support yo batetheria genda bari mu babe no ntu batikinya bethine ni mbe muno muromba batu tutetheria batu kinya mboni cio ngito kana mboni cieria batu ana betu baita skuru batia yote sai no ntonde to nenjo mu tukona nya ngombe cio kama na tutetheria na mboni ira tukomba tuira ira tukomba gura metu kenda twana betu bakona biku yaro rukire ange kurucia antu bange anse na rangi tukona kia na mangasi tukona kia na mboni kinya tu babe tu na turikane twawa no kinya kangasi tukomba witethia nae na tokawa ngazi na tokawa mburi nio ntobo kama no to area yetu tutekuona kwa kurethio kwingi no to waibwa kinya kero ruangwa kwena thina nikenda no to mburi ni mbao sukuma itarira ya nikenda tuona no kathia karukire no ana batu kunda na riwende betariria na kuwate bo utembesa bona kuma kiringa vanora wari kunweka wira Mwangaza nonto ni ntomwa ya wini MCA wa Nterigi no Stephen Bijewe ate ngavana kawira Mwangaza na kirete kundike kire listine ya kwa wangiriana na wane baero ngiriana na ende kundike kiumirete na wikanera bakiwa bo batarara bonete mbesa isi ya kawira tutona mbesa cia kawira twira mbesa cia kiraito twekira nacio stima twe tote kumenya kethira twatura kwitana atiya metana ikithomba lakini tutamona twetana tukaria tumwetera twiranire lakini tutamona ande kethira twetira twabandikwa tutotona mbasare ana betu bongwa kinya kebondia kangeta yonthe tutona kinya chiringi twe Report Meru TV kuma Kangeta Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Nia riboti thuthuria ni reketie kuonania ati mbembe milioni 8 ni bara batina ngugi na mbembe ba jinzi bagiritonya kiri gushendeka barabo ene nyagokorokera mitandao ya kinande YouTube na kinya TikTok gikundi kia mbembe kadatine kamero bare mutindo jokangangi barabarurete studio show tisha kuningambisha ke ende inyasha kudija kira kijekene na kimoni content creation kana gotweka content creators na bagishumira bare na mudoro jo munene ko lalamika gotaberekia ko amba studio show kana narabarutera ngogi gokiunwa inya kurinda riboti kire borisi goteta garia rekwedra rekeyukwa riboti edranili ni mutugi wakembe Photographers tumetoka, Wibo Studio tumetoka. Watano ya ringimbi chaja kaunti ya Meru ni bathite maandamano jathiri iguru ria kuongereka kwa ambapo into biao bianguge muno kamera kwa kagita ka mweri jo mwamba baba unete nguruki ya studio nya na gutiga ringimbi cha baba bagitaraga shara inene
Kira gituthuritie wamba bura bwitite na mbere ja mutindwa wamba bo studio viumia biere bithiri studio mugwanje chunia ja mutindo jo kangangi na twaiwa nkurukie kamera mugwanja na laptop na malight nkurukie milioni ijerichi aja ki studio chetu na iliwa ne amba muthenya. Hiyo studio ilikuwa na 1 week old. Nilikuwa nimechukua loan kwa bank nitengeneze, ilikuwa imenikula over 500,000. Walinirudisha nyuma sana juu hata nilikuwa nachangiwa nione kama nitapata kitu ya kununua kamera mpya. Baba yamba kwenda kuja gututhiria kabisa. Na baba kwenda kuja next turiona bakwenda abagaturaga nonto batena hutu gekemero ntemera kini batena utu na itonogi mono kuringana na ringimbi cha baba gikundi gikiamba baba kirikaraje kakibanganite kubangaikia aria borotithirite kiararangirwo karene kiria bakuga mwana kuringa riboti bote matagaraja jokitu kinyare gwikira thigwanirwa baba mpine police station na twa report investigation ciamberia kuthithwa lakini monkatha iji kuma 2022 oteu thirikari atwira monkatha iji twetaga tukero ni investigation so itonogi batwete photographers. Tukiangalia juu mostly tuna review CCTVs, the same person mwenye aliba kwangu ni the same person alienda kwa Kiremi, akaenda kwa rafiki yangu hapa mwingine anaitwa Efantas, akaenda kwa Kevat, akaenda kwa studio nyingine kwa hapa Grace Park, same person. 2022 hata pia ndio alienda kwa Amon. Anaiba mchana na hakuna action inatekiwa. Namba baba iba kuonekana nuntu bareja na CCTV chikobona twaringa report ke borisi gutebyo bothithia turigara ndire ina no tukera ungi kethote borisi na nyuma ya wochemana na urangirwa ukaria batongeretwo ni usipindu wa imenti no Ambrose Kialo ni bekita wirane bwa kwanjirio chunkuni na urangirwa DCI nekenda guchwa kioto kia ringimbi cha baba. Tuko na officers hapa ambao wanashughulika both with the criminal investigations. Tuko na DCI hapa, tuko na OSPD hapa. I don't think hizi issues zimewekwa kwa meza yao na wakakosa kushughulikia. All those cases which have been reported, they have an IO, investigating officers. Now we want to fast track from there. And we are taking up the matter at our level. Hiyo IO, ye awe na mimi na the OCS na DCIO. Tujue amefikisha wapi na tufuatilie hiyo kesi kwa ukaribu. All those other cases which have not been reported, mukuja saa hizi kuwe reported, you will be assigned an IO and sasa at our level tutasukuma tujue hii kesi itachukua how long. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Nyuma ya makarika waja ntukuhinkari idhiri naria muje jwa ware mubunge wa Isiolo North Charfana Muko Kabigarba kwidira ikithukirwa ni ikundi magaidi na ndiakari na tongereba matura kuma Isiolo ni bashumiritie kubalamika bakelotera siyaso karaba bene Kipchumba Murkomen ningira William Samoei Ruto nantubogo tabarikia kuko wamba na wagibwa okaria matorene kathituka ka Isiolo bakede ninge kumatwa kwa okaria kende magainde nabo baidira bakidira shughuli shao Isiolo. Tanza chairman atatufungulia. Asante. Kwa majina naitwa Mohamed Duba. Leo hii tuko hapa kulani kitendo ambacho hivi majuzi Mheshimiwa Moku alivamiwa katika boma yake akiwa na wazee. Tangu hiyo uvamizi kufanyika tuko siku 5 hadi wa leo hatujasikia security apparatus wame arrest anybody ambaye alikuwa wale waliohusika. Na tunauliza Moku kwani alifanya nini ndio ashambuliwe? Je, uhalifu gani mzee Moku ambaye amekuwa mjumbe kwa miaka 15 na assistant minister kwa miaka 10 alifanya uhalifu gani ili ibidi yeye ashambuliwe?
Nataka kusema hivi, tangu impeachment process ianze, Isiolo hii haina usalama. Watu wengi wameuawa, wengi wamejeruhiwa. Abdikadir Hapi aliuawa na kutupwa katika shamba la prison. Ismail blogger alipigwa na akauawa, akakufa sababu ya jeraha alipata wakati aliopigwa. Idle, mzee Idle alipigwa risasi hapo mbele ya Jamia Mosque. Kuna kijana katika Tuliroba alipigwa risasi na akapelekwa ICU. Hadi wa leo hao walifu hakuna hata moja ameshikwa na kufikishwa mahakamani. Je, swali tunauliza ni security apparatus in Isiolo County kazi yao ni nini? Hapa Isiolo kuna security organs ya serikali iko hapa. Kutoka Jumamosi, leo ndio siku ya 5 ama ya 6. Tunashangaa kwa nini hakuna mtu yeyote ambaye anashukiwa alitenda hiyo kitendo ya unyama. Haijashikwa leo tuko naye. Why? Kwa nini? Na sisi kwa wakazi wa Isiolo tumekaa siku 5 ama 6 makusudi. Kwa nini? Tulikuwa tunataka kumpa nyinyi watu wa security nafasi mzuri ya nyinyi ufanye uchunguzi kamili bila mtu kuingilia nyinyi, mchukue hatua ile inatakikana. Lakini sasa tumeona kwamba wale waliotangulia hapa mbele yenu walikuwa security organs wa hapa, walikuwa wamelalia jukumu zao. Hivyo dalili ile mnatuonesha nyinyi pia mnaelekea huko. Tafadhali, kama hamtachukua hatua ile inatakikana, unajua kuna mtu pengine amehusika na hiyo kitendo wazi na kuna mtu anashukiwa, kwani area hiyo binadamu wanaishi. Hiyo mtu alitoka kutoka binguni? Hapana, alikuwa binadamu na alikuwa na watu wanaonekana. Na nikiweza kuangalia vitengo vya kiusalama ninaona ya kwamba tuko na watu wanaitwa Mossad wa Israel na tuko na CIA wa Amerika na basi CID wa nchi yetu ya Kenya. Katika huo msuruhu ni watu ambao wamepewa nyadhifa za hali ya juu sana na wanaaminika kwa sababu ya kazi ambayo wanaoifanya iliyo nzuri. Lakini ninauliza, why? What is happening? Why are they quiet? Why are we not getting results? Ni shida gani? Ni nini inazuia? Ni nini hawajui? Ni nini ile hawajafanya? Ni kwa sababu wako na ujuzi, pesa wako nazo, wako na vifaa, wako na elimu. Ni nini inayotendeka? Sisi tu tunauliza swali moja ya kwamba baada ya wiki moja basi, pamoja na yale ambayo yamesomwa hapa kuhusu wenzetu ambao wamepata shinda mbalimbali ikitokea ikiwa hata kina Hidle, sisi tunauliza jambo moja tu ya kwamba tungependa kujua ni nani huyu aliyekuwa anamtafuta Mheshimiwa Moku na ni kwa sababu gani. Nabo abiashara doko ya mujwa ili wandia mwanga ndegi shumbunge kia Centroimente ni barakitie ko durana kenda guishwera atongeria badoko kwa giredia mitaratara ya wendia doko ne gotuika ni akegoni kiri akari bakiara media na mega anteto atongele barakite kudurwa ni baikite mawirane ya kuringa morashi mitaratara eri mibango ya kwa giredia doko tuika ya kegoni kiroki kiri arimi ningi abiashara na akari kenda baithira bakiguneka ukirokera doko ni riboti ya Jeff Wagituma. Na bwa biashara bathoko ya mujwa ireri wandine ya mwangandia kirigisigo mbunge ga Centroimente ni bathithitie ithurano muthenya jwa narua ni kenda bakathura atongeria bathoko iji kiri baraba kuthurana na baraba thuri ni bagwatanirite na mpumiji na kinya nkuruki gucokia nkatho ya chairman wa mujwa market ngaitaniria ngwe na elected leaders bonde na oni antu ibeije oni nte muntondwa na oni ndenda mantu jetenie na thoko ya mujwa batwe tukomba kuendelea bwega na inkuria
bau bonde bathurwa tukomba gwitaniria ngugi nabo bwega bono tugaita ngugi as a team. Ngucokia nkatho nontu nyabo wa biashara bamujwa amwe na community kuona kinya wana yuthi ibabatere kwithirwa bari utongeria ne buria bureo gitene riri ranandi nkuga tugaitaniria ngugi turi amwe mono ja rutererwe kuru kinya twi tukuga tutitigwa nyuma kiri utongeria bobo bweku kana kiri ngugi iria ikethira ikieja na gwa kinya batio ruterene rwekuru kinya twe turi ivu na twamba gwita ngugi oja iria arume kinya bo bagwita Iromba Nandi ni a biashara kuma thokone ije ya mujwa bethire bakibangania kuona uria bakethira bakionjorithia onde thirikari nene ambiritie waki bwa thoko kiri tauni ije tutokia nkatho muno kinya kiri mheshimiwa wetu wa Central Imenti nuntu bokoni bwega thoko ije nene ijite gwa kwaja ithirweri mujwa na ura nenkiromba kariba mujwa. This is a very good opportunity ya biashara cia tugukirira mieri ino kenda bakuga bagaka thoko antu ba biashara nenke baromba batap this opportunity hora ruga sabati mbandwe mwanya ruga ijere no ntwaja gukethwa kwina food baba inge muno uria uruga gasai aruga gasai gaka matu na kendie kagoro kanini arendagia 10 nende kibao no nto mbesa desieje gwetu mujwa. I want to believe bakerekia gwaka thoko mujwa will not remain the same again. Abundi barabeta yo mana yeri abundi mana yeri wamba kwimanje ni chapati na bakare antuko kethera kingana bakare antuko icha ingana bakanywa antuko kwou abiashara ibatayarisha kuongela stoko yao ni aria kiaria bithaa kuma thirikari ya county augite bageta na mbere kuthithia ithurano bibi nikenda mirandi ya witi na mbere kethire gikinya maturene policy thirikari ya gavana mutuma twethingia ni kuwatanithia miru yonthe kuma ntonyere mwanka thusi na kwanza ntonyere miru ni nenanere etikinyite ntonyere ake ni tamwa gwita mutinamba akwe na reombe kwa ito mucogeria nkatho no ntobo kinyawe uto deadline to deadline ya kuthithia ithurano bi turithithia ithurano bibi yonthe twambirira nkubu thai twi mujwa next week twi kungi twi maua twi kungi kunthe kuma mwanka keria ke mwisho gwetu na Ramiru kinyake tukathithia kithurano akue mwa tuthiria thoko cietu cionthe ni mana yeri na inyanya yara ireire Meru nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Orira koti hereketie kurungamia mutaratara jwa ujokania bwa makurutu narua Rais William Ruto akiaria rigarone ya rais mujimunene jwa Nairobi naria okari gekaro na bara ninjorua bandwiro kiri mashindano ya Tokyo Japan aikite wirane bwa kujugwa kwa jorua bandwiro magana jatano kiri ikosi mwanya byokaria kirio ke KDF ke National Police Service NPS ke KWS ninge kia KPS niyo Kenya Police Service ngiroki akiritembesha bari milioni 27 kirinjorua shandwero baranabo baidire barina umbani bonene Tokyo Japan nikirigikaro na njorua shadwiro nthigurune garu ya rais mujimunene jwa Nairobi Rais William Ruto akiruta wirane bo Akenya magana jatano barani njorua mashindano ne jadwiro kujukwa kiri majeshi na borisi na de magana jairi bao bakajukwa ni KDF iganare 50 bajukwe ni National Police Service NPS bangi iganare 50 KWS na bangi iganare 50 kujukwa ni prisons ni Kenya Prisons Service. In support of our sportsmen and women in Kenya, I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. To provide them a base where
they can get the necessary equipment, the necessary support for them to continue raising the standard of sports in our country. Kagiteneo kau munini wa rais Profesa Kithure Kindiki agikatha akenya bara bashindanire kirindwiro cia Tokyo, Japan, nayo Kenya ikijukwe namba 2 nyuma ya Amerika. Nothing unites Kenya more than sports. Nothing profiles Kenya globally more than sports. And athletics has been our number one sports. We have received favor, glory, respect, dignity because of the hard work, the grit, the focus, and the discipline that our athletes have shown around the world over many years. Nawe Sieso Misetho Salim Vuria agitariria mitaratara ya thirikari ya Kenya Kwanza kwagirithia iwanja ndigurune iri njira ya gukiria Misetho ninge kugwata mbaru wa biambeo mbethe. The investment in infrastructure will continue so that we are able to get the talents from the ground. Akiongela Rais William Ruto narutite wira nebo mbesha baribari shilingi cia Kenya milioni 27 kirinjoro cia ndwiro ninge akiwa bagathetherua kuria nyomba cia affordable housing. In recognition of your heroic efforts, a total of Kenya shillings 27 million has already been disbursed to the medalists. 3 million for each gold medalist, 2 million for each silver, and 1 million for each bronze medalist, in line with my directive when you left here. You also asked me to consider the matter of affordable housing for medalists as extended to Harambee Stars after the CHAN. I want to confirm again that just like we did for the CHAN Harambee Stars sportsmen and women, the 7 medalists will also benefit the way the others did. Government of Kenya, we are going to pay for half of a house of your choice. So you choose the house, we pay for you half, you pay the other half. Mitaratara ii yomthe iri njira ya gukiria ciewa biambeo mbethe ndigurune. Nkiripotera Meru TV, Mbita Wakabwe, Mutharimi. Nande tutigire rugonoro mwanya ruige rurijo rwa muthagisho ora utwire kanuni igishumbunge kia Igembe Central ni Igembe South na bara nabo bare beso ya kuthingithoka. Rugonoro ni gicunjĩ kĩa bĩrĩ kĩa bithatu ni ntuku ya rujo kia mbere kirari ntuku ya igoro no ithire ukithingatira kegoro kira giragukilire ukirukira mitandao yetu ya kinade @Meru TV Kenya inde kinda oto uthikire gicunjĩ kĩa bĩrĩ murithi wamba na thuranirite Kirima giki kiria ja ni kirima kiria gitagwo kia Nyungu kiria athaicu betikitie nio bonjue na nguku bonthe bakarire na nio bakire kanata yao ya mbere ni untu bagukara iguru ni untu baria au bakuona kuraja na bakona mundu akiuma kuraja muno. Athaicu bejire aja ni nyuma yao kwirira baumite rutene rwa mbwa barathurukana na Atharaka o amwe na ambere nandi athaicu nabo bareja mwanga kirimene giki kwirikana cibo wa mbere wa thaicu kana uria wari mutongeria thaicu au ni akite kanata yawe na nomba kuona kuraja muno agaikaria mbere maithaja mukinyira. Mbandi nwe wari cibo wa mbere na nwe wari munene uju
Onyembe toja kubariwa mobea wa baidili. Aidie itorigete kono dagichwe gitarina ne kumadochi arona jojo metu. Lakini itorigete na mugambo wetu akidagichu. Lakini kwa gitare moto ni atagoto teso. Igitara miunda ya anjira kudimo. Kwa ando mejedi miunda ne makenda utochuna miunda. Munganete na mambunge amwe. Makenda makiuga ithito dimbere. Ene ndodia na watu kathi mbere ndamenye ko tukathie lakini twarombire Murungu na tombo tethuka no ndutara twikiro rorine tubiro mbere ile twaria mbere twimenya no twara tubiro mbere na itondo thagicho mugambo wetu na itwendene itawatanire twanjire kuthima obicine itombiro chindera mbari kuma kwa director atiga mundu na thime barari nondu toro tuthie wakele thagichu ya thamire mwe ya thiba tonyire ya tura na boya karota kwa kompoleo manjia kwa lugha ya Kigembe na ima menderelia kilugha ku magata ko molana tatigo renji no batore tabo ndangu ito ndangu ditora leo ngwa ira ito koguo mwe nanga lugha itondo kinya kendano tutano omwe kwitha twatana na kubethia waku na njuri tauma omwe nanga rwari akiomba kugochi muthagicho na Mwegembe kwa na twatana na kubethia na waku njuri kutena njuri otegembe renge ende lugha iyo ethwe chenjete kidogo nondu oma twarache kithagicho na muthagicho na wira chwe muthagicho nondu mundu wa Murungu no mbi Murungu agari wogu omba kuga ugo we mwana Mwegembe onyende muthagicho asili era ito asili nondu ndakuria ngaje kilua kiu aba metu machiare muthagicho egitara tene ilo momire mboa moka ko ngomba kuwa nyendo mba ndi mumero asili ndomba kuwa ndi Mwegembe lakini ndi muthagicho lakini tumete mboa murariro tabauti aya ngugeira theico baitani iriku kana yo tutabura ndo batheico athagicho marima uga kore matwera ikore mambi kore mambembe ndoroko mwere nenyamira no turimite mira na thai kuro twameni lakini thai itwaira andu motegemeo ni Gembe no thai onthe no merekere na ba kogu ona itonganire ngunde magurire na ba wetu na aithio tu andu mochoka nyuma turutite ngugi tukathomithiana mbugu cha mundu tamaka marwe etheu mete thaichu nange mathire mathamete no ngita gwetu kwari mbara muno ngita rimwe igitara tene andu mathama tonyire mwe mbugu cha thaichu takathelwa na kungi kwa mathire machenjia lugha manjire kwaria Kigembe kwa hiyo thaichu ko mathamire mathi matiga akai lakini no malikana ugo kaija mbewe mbethite kuri muno ri na tabu bangite mubango cyo kubwena cyo gukuria thaichu itikathire community itikathire buru eja kurigia turenda kubanga kirasi ntondu kinya rwembo no wage rwembo rwa kithagichu rwina twinite na Kigembe ki tubwithie kausa yetu twanjire kuna ndombo chietu na kithagichu getu Bandie ebende motugie kinya kiara omie magorie ebende radie wokinya magie motio mugambwe ebende
murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugeta na mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaishu baria bari rurijo rwa 10 rwa Mumiru. Gicunji kia bitatu ni ntuku ya ruyu ukithira no akilirwe ni kia mbere withire ukithingatira gukirukira mitandao yetu ya kina Facebook kana YouTube @Meru TV Kenya. Kango shukiri nkato cia mwanya ni bwega na ndubo gitana mbere kurumirira witwethi nyumba nteto iri na gweta katetune ka Meru kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Nkwendere utuku bubwega.